Tá súla gom go mbeidh mé ag fiabhsú de réir a chéile. I'm hoping, tá súla gom, I hope, go mbeidh mé ag fiabhsú that I'll be improving de réir a chéile. Ach caithfidh mé bheith cuaireamach de réir a chéile ciallaíonn sé sin gradually. 1, 2, 3, 4, 5. Caithfidh mé bheith cuaireamach. I'll have to be careful. Tá méid ag féacant ar dó an sin agus tá ar dó ar iarú sa bhosca seo 1, 2 agus tá ar trí ar iarú in aice leis. Ag fiabhsú was the verb I introduced there for improving. Ein, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht. Má bhíonn ag fiabhsú síolfar go mbeidh na puzzle ag éirí níos éasca. It'll seem like the puzzles are getting easier. Ag éirí níos éasca. Oh, just as I say that, ag an nóméid céine, rinne mé botún. Chuir mé uimhir a dó sa bhosca sin, nuair a bhí uimhir a dó thús an seo. So is é an bosca sin atá ag iarraidh uimhir a dó. Agus is é uimhir a trí agus uimhir a cúig atá ar iarraidh thús an seo. Ein, dó, trí. Tá méid ag iarraidh uimhir a ceathair agus uimhir a ní. Chun cailún sin, cad faoin cailún seo. 1, 2, 3, 4. Tá uimhir a cúig ar iarraidh agus uimhir a ní freisin. Freisin means as well. So tá uimhir a ní ar iarraidh san cailún sin agus san cailún sin freisin. Yeah, ag éirí níos éasca, gradually getting easier. Éirí, the verb éirigh is literally means to rise. You can say d'éirigh mé go mbeadh ar maidin. I got up bright and early this morning. Má tá sé fíor. D'éirigh mé go mbeadh ar maidin. Bé méid ag éirí go mbeadh amórach. I will be getting up early tomorrow. Tom ag Lorg uimhir a seacht le haghaidh an bosca seo. Agus ba uimhir a seacht ag dul thús an sin freisin. 1, 2, 3. Tá uimhir a cúig sa bosca seo. So is go uimhir a cúig a chur an seo freisin.
Tá aspa iver a ní I láthair ach feicim spás le haghaidh iver a ní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agus cad a dúirt mé hana faoi iver a 7. No. Tá iver a 1 hús an seo agus ar an taobh on the side. 1 a 2 a 7. So cílíonn sé sin go bhfuil iver a 7 ag dul an seo, iver a 2 an seo, 1, 2, 3 cad atá fágtha, iver a 6 ceapan. One place that people hear the words, the agairí, that verb to rise, is sort of used in the same way that the phrasal verb to get or to become is used in English. So you can say tá sé ag éirí níos fearr, tá sé ag éirí níos éasca. Something is getting nicer, or it's getting better, or it's getting easier. Ag éirí níos éasca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6. Tá iver a 1 ar an seo. Oh, agus iver a 4. Iver a 1, 1, 2, 3, 4, iver a 5. One of the ways people encounter the verb airig is in the phrase ganairi an bóthar. That's something you'll often hear, people might say as a sort of a farewell and best of luck. Ganairi an bóthar. It literally means may the road rise with you, or may the road rise before you. Sort of wishing people safe travels. Sometimes people say it as a toast. One person might say sláinte, cheers, and another person might say ganairi an bóthar live galéir. Another thing people say sa chóthaic seo in that context is gmerami bio ag an aim seo a ríis. May we all be alive and well at the same time, presumably in a future year or time period. Well, let me chart galore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, agus 12. Iver a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bhí mé caint freisin faoi na scrúidethe Gaeilge a rinne mé nuair a bheith mé níos óige. I was talking about some of the ways in which our Irish language skills were examined when we were younger. We had to do what was called a cluas hiiscint, which is a listening comprehension test as well. Déistamar le
tape. The examiner would play a tape, or presumably a CD, I guess, in latter years. That's ludisk, I think, is the word for a CD. A cairnín used to be the word for a record. Tá na cairnín tar éis teacht arás na cairníní. So yeah, bhí aring éistú le tape agus dragarmuid ceistena. We answered questions bunathe ar na tapeanna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na córá ar an tape. 1, 2, 3, 4, 5. Agus luigh mé go rinne mar scrúdú béal freisin the oral exam. Úsáidtear an focal béal in Merla uaireanta. Sometimes you'll hear the word Bale reflected in the anglicized place names of places like Belfast. Translates across into Irish as Bale Ferriste, which is the mouth of the Ferriste, which is the Farset River. 1, 2, 3, 4. Freisin. Fágan sé nó Belmullet, no Belclare or Belcooley. These are all places that tend to be coastal or close to a lake, close to a river mouth. So yeah, the mouth of the river is the Bale of the named river. 1, 2, 3. Réir. Agus fágan sé ihar amháin eile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So má tá tú ag freastal go Béal Ferriste nó Béal an Muirhead. If you're traveling to Belfast or Belmullet anytime soon, Gnairi an Bóthar leat. May the road rise with you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Go bhfuil sé sin déanta.